إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Vakti ki sizlerden iki taifa qasd etdiler zayıf bolup iyilerini qaytmağa. Ve Allah tebarek ve taala şol iki taifan medetkar ve hafızıdır. Ve gerek müminler Hudaya tevekkül etsinler. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ve tahqiq Allah tebarek ve taala sizlere Bedrin cengine nusret ve yarilik verdi. Ve halanike sizin gücünüz azdı. Pes Hudadan korkun. Şayet siz şükretiyen olursunuz. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Yad et, aydan vaktinde müminlere aya sizlere kifayet kılmaz mı? Sizin perverdigarınız size 3000 feriştani nazil edip size medet ve yarilik vermeli. Bela in tasbiru ve tettequ ve ya'tukum min fawrihim hâzâ yumdidkum rabbukum bi 5000 minel melâiketi musawwimin. Beli eger siz sabırlı ve istiqametli bolup bataqwa bolsaňyz, sizin perwerdigarynız size 5000 ferişteler bilen ki olaryň menen atlary nişany edildi, size yarilik berer. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Allah tebarek ve taala ferişteler bilen ayanın size nusret ve yarilik bermegi etmedi, meger size nusret bilen buşlamak için etti. Ve sizin kalbiniz nusret berileceğine itminan tapıp aram bolsun deyip etti. Nusret ve yarilik hiç yerden değildir, belki Hudanın tarafındandır. Ki ol tamamı işinde galip ve hakimdir. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. Allah tebarek ve taala size nusret verdi kafirlerden bazılarını helak etmek için ya da onlarını harlamak için ki mehrum bolup iyilerine qaytsınlar deyip. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. Bu işte size hiç ihtiyar yoktur. Allah tebarek ve taala ya şolarını tövbe etmeye muvaffak eder ya şolara azap verir. Olar zalimlerdir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Tamam asmandaki ve yerdeki zatlar Huda içindir. Kimni istese mağfiret eder ve kimni istese azap verir. Ve Allah tebarek ve taala gafurdur, mağfiret eder ve rahimdir, bendelerine rahmeder. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Ey iman getirip mümin bolan adamlar! Süýtgarlyk etmäň, beren zadyňyzy näçe beraber et alyp iýmäňiz we Hudadan gorkun, şayet nijat tapyp saadetmend bolarsyňyz. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
أعدت للكافرين Ve kafirlere amade edilip koyan dowzak odundan gorkun. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون Ve Hudaga ve Hudanın Resulüne muti bolun şayet size rahmet edilsin.